Zan he worship na asi zan he kachim du tuk mi kachim le mo my favorite subject kaphak kain tu zan tianga kadan nak hal mo ha different kind of one Thai kapi katan ti ko picnic chu tu ko ka reng kai phoi ka du ngai. Yeah, I think this is special night. Yeah. Nin chun zelo thil ka ruk mi kha ka bon chim ta lai. America kan kal leo ka chok mi se amhi de una te khan ka du tuk cha khan ka chok ke kum khat ta wi khat long ka ruk kho pa ti ka kilu lak de chan long a. Ma nin chun kha ka siwang tuk ma rong khan phung toi te long ka chim. Mo mi cha ka serem tu ke zan cha sao bị tiếng chút giống bồi rồi lâu thì cái rồi cha khen nhá cái chuột không ai tôn hà lấy mua tại cái chim bật tục khăn châu khổ trùng lâu ấy chan chan lòng tôn chứ lùng liên azul thì cái tí chứ sẽ có mà cha chân bây giờ biết chẳng có thấy ta cái chuột còn hà lấy tí cả chỉ sẽ lo worship night thì cả lom tục sinh khen glory ni la sak akhan kari job sak mi kate you are not alone thì mi ka sak yeah CBC karate kafat tuk mi chim tak kadu. I prepare a lot. Yeah. You know how many pages I write for this lecture? Guess. 100? You look my computer? Yeah. Page 75 lang semo. But so what I would like to point out is that even though I prepare very well, the best thing is that I am being prepared by something or someone. Yeah. The first night I asked Biak, why you choose this song? The second night, the same thing, right? Even tonight, when Glory sing, I am not alone. That's why I know this. Yeah, God is working. Yeah. You know why? I have to tell you two things that I do not want to tell you some other people. I am not alone song. I used to listen that song for almost 100 times. This was in 2021. By the end of 2021, October, November, December, I keep listening, come back to the same song again and again. I ask God, where are you? I do not see you here. Look at my room, empty. Look at my ministry, brokenness and hopelessness. People hate us. People hate me for no reason. One thing that I was encouraged by Kari Job's song is that I am not alone. God is not with me. The reason why, He is going ahead of me. I am still in my play. He is already before me. So that's why I can boldly say to other people and I can boldly announce to the church that I'm going to quit my job here and I am going to serve God. That make them so angry. Katimi na cha. Krifa bu hi kai rian katun nakin gadin. Pathian rian katun tak changla. Baka kema story. Mo. Panhinak Kari Job timi cho American singer, gospel singer se. Do you know her story?
let me tell you. Her parents are worship leaders. Yeah? They are very good worship leader. They get married. And then when they get, baby, about to give birth, the doctor told them that your daughter gonna be, disabled person. So decide. Two options. Do you choose her to be disabled person or abortion? What did they choose? They don't want disabled girl in their family, but they know that they are guided by what? Not by emotion, not by their feeling, but by the revelation of God in Scripture. So that's why they choose that. We believe in God. Whatever happened, hallelujah, this, yeah. Carrie Job was born. Yeah, now she encouraged us, right? This is how God is working. Yeah. So this is what I'm saying, that when I'm about to come here to Melbourne, starting from January, I've been preparing my lecture and preaching for more than 6 months, right? But I do not preach anything from my preparation. I am being prepared by this kind of thing. So it meant that God has a better plan for us. Yeah. So tonight we are going to learn the very thing that I do really love is freedom. Yeah. What is freedom? What is freedom? Yeah? Come on, please. Do you want to be free? Okay. Zalong tin pathian kan thang thatla. Di zatuk da ti nun ti kan chim chang kamo. Yeah? So the scripture text that we are going to learn from the Word of God is from Exodus chapter 9, verse 1. Yeah, very easy one. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of Hebrews, says. Yeah, I love this. Who is Pharaoh? The king of Egypt. The most powerful nation on earth at that time. Yeah. Israelites were slaves in Egypt for more than how many years? Don't say it from young people. I'm going to ask your parents. Kumzada Israel min ka Egypt selentan. Huh? Kumzizat? How many years, please? Yeah. 400 years. Yeah. 400 years. We are in Australia for about 20 years, then we are about to forget who we are. Yeah, right? They've been in foreign country for more than 400 years. But God remember them. The good thing is there. Who says to Moses? The Lord says to Moses, yeah. Moses didn't ask him. The people didn't ask him. Pharaoh sinabi achim tar tu ka pathian na si cha achim mi cha pathian cha hoda si dia chen kadu tuk mi cha. This is what the Lord, the God of Hebrews. Yeah. He Israel min hai an pathian kaima pathian ni Pharaoh ka bakal lo achim. I love this very much. Look. Let my people go. Yeah. Let my people go. Israel min hani kan pathian until hanakan before they call him our God. God called them my people. This is good news, right?
mà chú sĩ chú thong tha let my people go. This is the true meaning of freedom is this, so that they may worship me. The reason why we get freedom from sin and slavery and addiction is so that we may worship God. Can I have the thing? Yeah, no. Oh my goodness. What is this? Who is good playing soccer? Please come. Yeah. Messi or Mipolka, and good here to Ronaldo. Okay. Ronaldo Matiam de Messi. No, I don't think so. Is it Ronaldo better or Messi? Let me ask Gloria, our special guest. Yeah, please. Let me ask Gloria. Gloria? Glory, sorry. Who is better player between Messi and Ronaldo? Do you know them? Yeah, Messi? So that's why you are a good singer. Bolong hezet look at Thiem Zongamu. Baya, Zana Chim Kudu Micho. As long as they keep the ball, yeah? Thiem Pariko like Messi Sizonga, Ronaldo, Thiem Zong Kanteko, Ama Akia Chung Poucher, they are not winning. Right? As long as the ball stay with the best player in the world, for example, Messi or Ronaldo, I don't mind, their team is not winning. How do they win? They have to let it go to the right direction. Chin Chin is my direction, and I miss it, right? Chim Gadu means the citizen. They look in can Thiem Zonga, a Thiem took me Ronaldo Penican. A Kia a chiapeng, Messi near chiapeng a churn. They take Pena Taitu and Simple Luchu. Oh, that is an Taitu and Sister and Marcinum Mika and Chuatare. Chuatar so long and Kangalawe, direction Amhan Michunga Vakaltic Longakan. They become winners. Right? The problem with us as Chin churches in Australia is this. We keep the ball with us all the time. Our ball is Piangthar ball. Born again ball. Yeah. Being born again is very good, but we keep it to ourselves. Am I right? Are you angry? Do you regret inviting me? Brilliant. I love your presentation. Thank you so much. You preach better than me. Kan pian thare thatuk chu sual chalomo. Pathian dot na kan thai hi thatuk e tlang chunga boy su khri amuim hai a theng kha. Kakha sei ruanga a thlen chuma kai a thlen nak chunga atang len lo chu. Tlang chungin atume azomi kwachiani atuai achua ka ten atule tu ti chunga mai chunga apai izung zal mi hak chepa haumani dam tar kholo mi dam kho na khading cha boy ji su khri tlang chungin atum nin chuna kan chimchang zakia kha thingkung chunga kai boy su khri ne zakia come down, I will stay with you. He is happily accepting him and coming down from the tree. Thingkung chungin atum evangelist Paul nyan chimmi chu Bible cham lo nan ka am hu ha ka thailo alom tuk na ka thingkung khan atole apo abot alit vier ante ka hema phu ti tol na ka khan apo le apang vil ti kha alot di ti chu sila selo chu ka thailo bum ko selo chimdu mi chu ni hina hen pathian dot na kan hal mi he. The reason why we get
free from Egypt or sin and slavery of this world is that we may worship our God. Kan phá le pol he mui ni do ma mui chia jang pha ten nu la pa pol phá le zo na la do lo min tam pin ko tu gai zero nga nu la pa ni kan phá le a do in kanin hun ha tia chen ani do cha se lo kanin dot na cha se chelo chen kan phá le nan si cha se ya baya mui chet zong a khan du nu mi te si kho si chu mo do tuk zong a phut lai tuk mi kha tam pin num hoi chu mo Kachim du minju pathian ni nang mala kaima akan do the du kan nun tuk cha sela. The reason why God love is that we are so lovely. But because why He love us is this. There is no reason that He love us. Because He choose us. Du kan nun cha selo akan do cha kan du anung min akan mu ki si chu. Laje da chim ko tan chan na hen Kamin ha kha kaltar na ti Moses sina ati mi chu an kabiak nak ding ha cha kaltar na kan luat mi he boy ba kan biak ke ama along long siang parang ase ko dikha kan phil lo ding a hen akan du nak chu siti kha ika mun lang tar ka krifa mi tampi chu khiban tu khi kan serwa ti garwa phung kan chim Bible study kan tua khua kan hu kan tinaten we are still blinded by something else. Yeah. We still keep the ball with us. We do not pass it to the right direction. Kan phale pol ka chim min ha chu kuria kum lewate kuria kumbal nan thai dik mo kuria ka lo ma ha kuria hol ka thiam pari chu je desin thema pai lo ti mi khe ha Oh, Debbie, are you from Korea as well? Nan khua kha lai kang si ti. Yeah. Lai kang kha ka phan ba le. Lai kang e a o tha mi le mui do cho nak ma sing ha me he ka ti pa chu. Yeah, nin chu ne na ta la sak jong kha a thiam tu, yeah. CBC he o tha lo Tienen si kakorwa harjang nen ti ma thamo zai de si kiti ma chuwum ko sela zai da chim ka du tia chun kan nun nak lai kan sining zai jong bil tia hen abe pi mi zai de si tia chun kuria kum lewa ke ka lunga mi share kan du min ha cho kan krifa bu ne bolung kan chui lai ti bolung chui chu ka zoom to ke ziluk da bolung chui ka zoom tia chun van chunga bolung kuinum lawa chun boipa katum tar than katila iti bakin ati mi ka se mo na kumsari chung bolung ka chui lo kan hun lai thalong en ka chui than mo e to palte tu he ka po tla de anuam ngai e ba chubum ko se la bolung kan chui e krifa bu za pi te ka ngai itu ke kan phan je mam je kuria bolung chui ba sa big ka ngai kan chui minung som nga leng kan se pastor pa ni tha chame okay chui changu te ante hak chia he upa he tar he kan za pi de bolung kuna kan lu tar de bolung pan hien chuyu de ko ka sut lai ka te nadu nak po sut de kan chui chawam nai kan kol na ka te ara kan kol ve ko ka kol song ka thai le atai mi ka dum kholo akan kol lewa kan sung ro kan ti lo khatali ni kan kol pol kan jim pol ni kan na kol ve na cha ke chim du mi cha ni hin ni lai mi krifa bu jong ke mam tuk kan si mo kan si tia kachim câu lai bây giờ cần nghe chia lá sẽ cần ba đủ nín chừng chiều poin cần cần lẽ tao mi tu bên tục cần tao ruột tí dòng hello kachim ding si ruột tí dòng hello mo cái mà dear chan se mo tí dòng hello pastor si tí dòng hal tí lâu krifa upa si tí dòng hal tí lâu cái chữ nupi bây giờ angai nupi ngai ka si pha ngai si nula pa tim tuk song jeng hal ti lo kan du nak chiu kol pa wa sut song he anga lo skolo mai ma cha chun tu ten ni Christian ethic le value ti mi nau na ni tlang tarin kan ni thim mi adong nak bi ka chim ka du mi chu kan ni kan kol chu de si
Pathian sumpar nak alang nak hading chase. Our goal is the glory of God, not the glory of CBC. Are you sad? Are you sad? Our goal is the glory of God, not the glory of Ling. Yeah. I'm not famous. I'm so happy. You know why? God is more important than me. Chulung pukha kan ngai her me chu si chu. Chu cha chun Pathian sumpar nak lang nak hading chahin Pathian sumpar nak kong kan chim lamang zai ronga kan nun nak alang kholo tia chun afo iten toy ten chim ka du mi chu. Pathian tiza upat nak lungthin kan ngai lo. We do not fear God. The second thing, instead of leaning to God, we lean on ourselves. We trust ourselves than God. Patum nak, zai ronga Pathian sumpar nak kan nun nakan lang kholo tia chun kan ma tha zangin kan tuan. Pathian tha zangin kan tuan. The third reason is that even though we keep our best to God, we are still walking through our power, not through the power of Holy Spirit. So I want to see all the CBC young people, you will be totally different from other Chin churches, starting from tonight. Do not trust yourself. Do not seek your glory. Do not work on your power. Instead, trust God. Walk through His power. Work for His glory. Live for His glory. The reason why we got freedom and we get freedom from sin is that so that we may worship God. Yeah, we may worship God. Pakhat karlaka imu thiam kho lo nak kan ngai ton min ha khe zai ronga se chen kan mit athat lo cha se lo mo kan mit athat lo cha se lo kan lung thin achot cha se. The reason why we can see the goodness of other people is not that we have eye problem, we got heart problem. Sekolah mai chin kha ka ha achua ka sin tima tu kha ya good news kan chim le ha deng achua khen baya wangai anzan te ma kha wangai na za pa chang te nak se ku kha Hadeng chok ri lo mi cho van ngai kho ri lo an ti cho ka chu bum ko se lo ye da chim ka du tia chon minung he pathian ni kuda kan pek mi khe mi dang so naka man kho se mi na sual kha na pal kha ti man kho se cho chok tom bia chok te kan kham nan nga di se lo mai minau pol kha ukra ma se uksari ma se anga mi jam phatin nan kut kher ta me no nan rel chang ma nan rel bal lo ka thai ko a maka ka nin chawk sina lo mang e so na to na ma ina so ko se ti ki do ko du ko che pakhat te chim ko du mi che maka chok lo mo chok ding pakhat ma num lo maka CBC a hindi se ti ko du mo hi ka hindi chang se lo na ma cha jong a then hem se ti ki du che maka ton bia pakhat dum mi chang hak che pa te kha ti a liu e ti a tla dia tlak liwa khan tarpa kha chok ke ti chunga tla ka khamolo ka pu te awe tarpa ne je ti leon thiam lo ma te thiam la te zai ronga ti leo na thiam lo na ti na leo asik che ya hak che pa kha ti chungin chok khole ma si ka khan ha chok khole mo
ya na nule na pani ni sile lo mo te so chi sala pe khat achok deu le mo chokla hak se pani ti me kapu rakasiri la rakachat masa do not criticize me, do not give me lecture yet, save me first then give me lecture ti ke krifa bu he pulpit chung zong an sa krifa bu i kan ro ning kan khro ning hrim ke ti chunge atlami aswal min ha pol kha zai ronga na swal te kan sikna e nan swal na ka zwal chin nan swal na ka zwal chin ka ti mi cha nan dam chin chin lo akan dam tar lo kan her mi chu kan kut dong he pathian nya kan pek mi he midang thong na ka man kho bak se mo skul mai boya kai boya ka hak cheteng ral che mi he kan ni vel bal lo mo boya mi he kan ni vel bal lo natin pastor ko tu ne ka je che angam mi chogu ti a UFC champion phun bakke kangam nik chu ka khoro har satan na film ning he mo mam tuk phun kha se khongai ngai chu ka chim du mi chu hi kan ku thi midang thong nak mi sul nak hu ye so piak nak ding cha se lo nin chun ka chim mi chin chin ka ti mi kan thanu te kha zetik mana mi maya akai ngam bal lo aning azak tuk mi te kha ning zak ti lo ten pulpit chunga kai jisu akadot kang bible chan kang kai ma azong kha akadot jisu zang fa cha zer fatin te sa chang mi simi ka chuban tu kha khrifa bu ti mi mui sam cho si ti mi kan nol than ka du mi cho si sanat lai lo mi te kan ti mi zai ronga kan treat kan foin hello cbc jong ma kan se ding chim ka du australia pastor velte la kha cbc la kha thabik ni lom lo wa la kha pastor lai mi ccca khrifa bu velte la kha nan ma la kha nan pek mi he top simo lakha kan pek mi atlom atam kha kachim dum nak en chunak be pi deu mi chu pakhat le pakhat kar lake kani do tak tak na kha be pi deu chan chu sadeu chim ko le mo suffering ti mi meaning nang halma what is the meaning of suffering is there anyone who can help me sorry you feel the pain okay Munchin, what is the meaning of suffering okay yep let me give you Buddhist teaching they define suffering in this way yeah the reason why I would like to bring the perspective of Buddhism is that we the Christians are so acknowledged even though we teach you the gospel every week, you are the same. So that's why I'm about to bring Buddhist lesson tonight, right? Vaya, krifa chompiak na kanin chompiak lamang thai, nan lungphim kho lo cha Buddhist chompiak na kan chompiak to na lemo. Suffering ti mi kha daukha te se. Skolo me kol ni daukha ante. Daukha ti mi chu de si te se pakhat na. Machit to tu ne atu maneya to daukha. Neya to daukha. Chito tu ne kwe kunya to daukha. The meaning of suffering according to Buddhists is this. You can live with your loved one. You live with the one you do not love. This is the meaning of suffering. Du mi hai kho lo, huat mi hai kho. Makaka suffering ju si chu kachim du mi jai dasi te chon kai ma kong kachim lamang khae motoka chunga city kan kale kadu mi he sala ka huat mi he kan kala cha ahar tuk chandong se ti kadu ti khae chandong se apoi lo ti bak karo ba ko chu kachim du mi chu khrifa bu he pakhat la pakhat kan dot kholo se chon we are creating suffering environment. Why don't we love each other? Why don't we forgive each other? The reason why we don't have joy in our Christian life is that we do not love each other truly. We do not forgive each other truly.
We pretend. I keep saying again and again that we are very good at pretending. Starting from tonight, young people from Chim Baptist Church, don't pretend. You don't need to pretend. Be yourself. God has already accepted. He has accepted you. He already loves you. Do not try to be lovely. Yeah. What not like chin sul lai cha khan ititar ti lau ti khe sul lam jase. To chun je da chim ka du te chun. Hi kai krifa bu chung zonga hin kan her mi chu hi je da si chu mi hi si. Pathian dot na kan ti mi he kan in chung khor kharing kan za pi te ni boy Jesu Christ vai lam ta nak ni kan nu le pa he kan za pi tin kan akan thlen di aba pi tuk ti khalang tar ka du e fanu fa pa kan se zonga kan za pi te ni mu kan du mi le kan mu mi he boy Jesu Christ si pi tuk Egypt ra min sel sinakin kali thaser nel rona pathian biak dinga khan faro ni okay papol long kalu lo nu le hak chia le nan ngai mi saram polo chu na se te pathian ne jaite no. You have to go with your children, your wife, and all your possession, and then you worship me. You know why you don't have family peace and love? The reason is that only husband or wife is committed to God. Other people are still the same person, selfish, yeah? Sinful person. Pa le long pathian dot nak ngal jong he se kholo nu le long pathian dot nak ngal se kholo mo Philippi thongin boy pa kha pathian dot nak anghal tika kam bible chani jai da ti tia chun ka bun rel men lemo jang fa te Paul le Silas chu ai na hun kalpi na ro la pek na ama ni pathian kha azum cha zaiti ama le ain chung khor khar chu lung lom nak in an khat ama ni azum cha ama le in chung khor khar chu lung lom nak in an khat te sul lam chu he was happiness blocker for his family. Lung lom nak lut kholawin akham zungzal tu kha mami pa si tinak si chu boy Jesu Christ azum tiga chu lung lom nak kham tu do lung lom nak achu pi tu pa in chung khor kha lung lom nak akha tar tu pa le CBC krifa buat tampi kanin herna nu le tampi boy pa nim hu an tu na e fanu fa pa na boy Jesu Christ azummi nan se nak thong in chung khor khara lung lom nak atlun tar tun se he chu chu pathian du nak se ti chim ka tu mi se dot ni naka zaitinda pathian chu kan biak kho kun lai ti kan zau na la hikatun deu ka chimchang ban tukin thilpan hi te bun ta ka du e swat ti mi le wat ti mi he mi rang woda cha anai ngai skolome es kan thelo chung wat ve ven se ko Peter kha boy su khrian tlai ti ka khan kesma ni dum chunga te ko boy su khrian tlai ti ka khan nam ti a chhuae mi pakhat kha ana khopet lakin atuk mi kha hau da se CBC nan se nan thai bak ding se crusade nan to la bang mai nan thai lo chen aya nan to mi la ka bak se how the see tlang boy pa sinum semo numa sipa zatin dato Peter ne zatin dato ka namtin na khopet lakin tuk zai ruang an khothang ka pe an har jong tuk lo zai ruang a thằng Japan ni thai ruak te tu ya ka zo da na fiang pa ko he phoi nak bi ka alai kun te te fiang kun ya ma khazan kha thapa wa ngai te se ko ba ya
lap song lai hapo an til mi ka war tuk mi chu zan thapa teo wang hin ti la tu zan chu tia chu anungak pakhat ngai rok thapa wan thau chu gati thapa wang ngai ma zan kha acheu ngai an kho pet la ka thot kho bak chung ka chim du mi chu Peter ne to mi kha boy su khri cha boy pa kha har nak tong hla se ti kha hedu tuk cha se ko le ti ka roe nam te a chua e atuk ti ka chun pathian bianing aselo min thila tu ati ka chun na kho thang he pe nak asul lam chu bible film thiam mi na ne an chim mi chu kan thai nak chu kan da si de chun kan mi din selo kan hain si chu mo boy pa cha te ko nangma minung sinakin na chol chang pau a pathian bia ngai kho nak na kho pet lakin atuk mi kan selamang ti ka sul lam chu si. Let me say in English. I will try my best. Yeah? The reason why Peter cut, not the reason, the meaning of Peter cut the ear of someone else in order to defend Jesus is this. Whenever you try to live according to your human nature, that might be for the sake of Jesus Christ, you do not help, you harm. Kan bom se lo kan ro se just chum Peter kha na nam kha akonga sentha ti ati ka chim du mi chon hi na hen minung sinak tha jang en boy pa cha kan tan ni kan ni bitak tuk lai na tin kan thlen cho chuak tuk lai na tin biak ne chim tu khan chicken das nan to mi kan cha jai men than nem lo yeah ati ban tuk pungsan kha se ko chu minung sining thajang kan tu mi ni chon pathian sumpar nak alang tar kholo pathian ngal kho nak aning cha bia thai nak na kho tu kha api tar cha let us stop kan minung sinak thajang se loin boy pa sinak thajang kan kal kha pi tuk tikha lang tar kadu maizer meeting nan to lai cha yeah I'm worried let me say this yeah Laimine democracy kan timi cho a system of government by the whole population, right? Kai ka hak chelo democracy kha ka hen uthate kanu lepol kapa lepol dikhan chimlo mange kapu lepol ne democracy chen phaka chon chonhuk dip chang reu du zokan kan ai lenak ti democracy ka chonhuk diba ka ro cho aman bak message jo ka li lo ka hak chelio te ka lungpian dan mo chim du mi cho democracy ti mi cho zapi du nakin uk te pungsan ke se krifa bu he zapi te du nakin uk aselo te chim ga mo je ronga aselo te kan zapi te he amol di mi mo ta cho naka democracy lo democracy yeah crazy all of us are crazy if all of us are crazy how can we be the people who glorify God tikha ka argument cho se Zeda kan her tia chon krifa bu te ni hen zapi te di du nak cho se na ten chin chim bolung kha jang fa ten ra ka phas than men chui ko phak pin okay ka chim chang kha bolung chu akol ba ka phas hau chu ti ka khen mi zelo se na ka phas to le mi darling se na ka kheng hama ka phat jan che ke chim du mi chu kan zapi te ni kan du ding mi khi kan ma du na kong se lo krifa bu kan se cha krifa bu zapi te ni kan du di a her mi chu pathian du nak kan du di ding ke se chuti klong a khan krifa bu he amhan mi muisam kol tung amhan mi chunga kol kan sut ke se a chu se lo meeting a kan du mi po kan chim chu kan ma du ning long ten kan kal mi he kan pa ti chim ka Australia krifa bua Chin Baptist Church atimi chu namma na simba sabik Baptist chu kemedong kan krifa bu mina Crosslight Baptist Church kan ti Baptist kasi ti Australia ti he sakung ne thai lai ral that ta khao diar mun ngai hau mi si krifa bu kan chola ya kan tibak mi chu kan chim na lam han te ba du jom ba thai ko life nan khama 2 minute thai na sa pai lo Shavan krifa bu he tu kan chuak lai na ti he
กันมาเป็นกลางรักกันโชปีล้อกันเป็นกลางมินินกันที่ไรมาจนมินุงกันตั้มปีเลยโอเคท้าตุกมินุงประเสริฐนั่นสิจุดที่แค่ตีก็ดูไงนะปะขมิ้งเตล้อ question กันฮัลเลยกันเตกันชวกไหลครีฟ้าบุคคลนั่นเป็นกลางมินกันแปลกไหลโอเคท้าตุนหูกุมนี่ทุมานั่นเป็นกลางขันนั่นต่ำเดียวเตเลยนั่นกระพวกเตเลยสโลไม่กันเตอามายเส้นดีก็ชิมดูมีใจเดชีเตียจนพัดขวาไล่จ่าจนหนักกันตัวชิมไมเกรนเซนทากันตีก็หอยละปอลเนี่ยตีมีเจอว่าเป็นกลางข้ากับเบสไลเล่นกันตัวเล่นกันทองตุกไล่กันตีหลอกต้องหลอกตุกไล่ฝอยต้องฝอยตุกกันตี no กันมากันยิ่มยักตุกกันมีพุนอรอกตูอาศัยมีจุกไอจุกกระตุ้นดูหรอมาจ่าจนกันมาตูเฮกันสุงไล่กันมีพุนโดเตนุ่มคนนักหาดิ้งจะเป็นกลางกันเบสได้โลกเตอตัวเฮกันไล่จะจนนักที่โจมาโมตัวเมลบอนที่กากระดีนวายาCCCA เลยเรียนปวดตัวปากก็ดีจะมาขัดรีนิวตัวทานเขาก็ชิมดูมีจูจะชี้ที่จน Baptist คริสต์ฟ้าบู London Baptist Confession ที่มี1669มั้ง1661ก็พอจะจงไงเทียมมั้งมา Baptist คริสต์ฟ้าบูนี่ก็ซุ่มมีใจเดชิติค่ะ point by point อันเดียวปักกุลเลี้ยงฟองเสรติกโรมาดอท point อันเดียวอดองนักบิกะอันซุ่มมีเวลเตอันเดียวดินหัวอันเดียวชับมีจ้ะจุงเลยกันซุ่มมีเวลเตเฮกันซุบอันเดียวชิมันเสลอจุงเลยกันซุ่มมีเวลเตเฮปุ่มปากอินสิเซ organization อินสิเซนั่นปัลเขาเตียไบเบิลนิ่งเตียนอาการชิมโคมีนุ่มสิจงจนจูจงจูลุงลมเตียนกันเจ้าท่านี่กันซุ่มจะดันชิมดูนักกันซุ่มกันที่มีเฮอปัลโคมีกันสิจ้าฮีกันซุ่มมีปินเลยใจจงเบลเตจุงอาเห็นฮีไบเบิลนี่นั่นซุ่มมีเฮอัมฮันเลวเตียอาการฮัลตาร์โคตัวนุ่มสิจนไบเบิลนี่อธิจ้าจูจงจูกันซุ่มอธิมีค่ะ Baptist สินะก็ true identity จุดมาจุดสิมาจากจะได้ชิมก็ดูจนกันมาดูนักกงอาศัยแล้วปะเทียนดูนักกงอาศัยเดียกันชิมละมั่งไม่จูจู่อาศัยที่ค่ะเหตุการณ์มันนักตระทานก็ดูChristian ethic เดียกันที่ละมั่งมี value กันที่มีจู value ค่ะกันนุนนักเอามีกันนุนพิธีลองเอาปะเทียนสุมปานักอลังจู we cannot manufacture the glory of God to be displayed in our church please remember no matter how hard you try God will not come and live with you as long as you do not submit and surrender your life นี่ชุนะทริฟาบูจูอินค่ะเบียกอินนะกันเชร์ไลกันที่มีอัปเล่านะกันที่ค่ะอัปเล่ตุกมีจูกันเชร์ไลกันที่มีค่ะสิจูนินจานในจานทรงอาเห็นกาแข่งไลกาทาไลกันครีวาบุกจติเสที่มีกันมานี่กันตัวโคเล่าปะเทียนลองนี่ตัวโคที่ค่ะกันพิลโลดิ้งอีกคำนั้นหลังแต่ละชิมก็ดูมีจูสิค่ะสาวทุกส่วนไหลจ้าอดกหนักเลยอะทิลปันฮีเตชิมก็ดูอีกาเห็นเม็ดติงเชียเทียมมีกันหนุ่มมั้ง who is good at mathematics who is the best here ติงเชียเทียมมี how okay basic formula กันหัลตัวแหละ mathematically 5 plus 2 is that 5 plus 2 are you sure yeah ไปแบ่งโต๊ะสิบอยสุคริสินะงักเชปานี่ชุนโจแปกมีค่ะใจเด็ดเดสิค่ะงาและช่างเร็วงาปะใจเจ็ดปัญหีช่างเร็วปะใจเจ็ดอาซาเตฟนะปะใจเจ็ดปะสรี
mặc tục thì nên thiêm ninh hè Australia rất hậu tung lom hè yeah okay hak chepa ni hi achang reu ti kha aken mi kha Bible cha kan rel sia chon Bali chang reu ti ati Bali chang reu cho biscuit chang reu ti tu chen jung kan chim le mo an ma chen lewa chon mi sifak ni an ai mi se chun cho wa ken mi ti ke san tlai lo mi sifak pa ti aken mi tung san ke si ti ko se boy su kri abia ngai mi kha minung thonga ba sen ha ko ai ding an ngai ti lo anum na kha lam hlat pi se ti Bible cha ne te letina kan to lai ti kha boy su kri azul tu pol kha na mani tok nge tu ati Philip te tok la dang po Andrew pol te boy pa hivial te ai dinga hen tangka chuzet adi ti mi khan tuak chia bank lai to mi phun pol ni khan chin ma bel te mi ai ding hen tangka za di lai mun zau to na tu zan cha oda ubai mun cha dinga vaya jahan zan ro kon ai nak e se Thailand dor ta kha kan cha pi ti cha di lai thonga ya kha darak ba dok kho chomo mam tuk put kan hivial te ai dinga hen tangka to la chang di lai ti boy sukri na mani ta nan tuak ko te boy pa chang reu chok ding ti zonga rol chok ding si zonga atu che an thu tuk change ubai ti lo ya phone line zong lo phoi nak chen ma cha cha homen ni delivery an to ti lo ti kha idea che semo maliwa chen hak chepa te ni angai mi achun cho kha arak pu de boy sukri pek che question hal gandu min ha che if you were that little boy are you willing to give all of your lunch to Jesus? Joseph, if you were that boy, are you going to give all of your lunch? If you give it all, you will not have anything to eat that day. Zabrang ten simpen yang tin kerual. No? Yes. Very good. How about Munchin? Yes? Thank you, thank you. Kanata siyo salo kan pesyang mo. Kansa unhan kan sumtuk ngalaw. Utaka da pesyang mo. Nanga imivelte ka changreo chuncho na ngai mi velte kha boy su khi pek ding se selo na pe siang ha ma okay asia chon atui na bank chung mi velte kha na pe siang li le ma no kha cha pau na se selo ka chim du mi cho hak se pa te ni khan angai mi velte kha if mathematically speaking when our resources are in our hand 5 plus 2 equal to is 7, the same. Oh, that might not be true then. How about 2 plus 5? Same equation, right? 7. Zero nga. Aku chungam chung po jo makapengka si. Simen salo tiladantar tu jo. Maksepati ni kan. Boy ji su kri kuchunga pek jo. Yep. When our limited resources are in the hand of God, 5 plus 2 equal to how many? 7? Yeah, matlukin ng film ko lawa. How many? Still 5 plus 2, right? Nga pa ni changreu pa nga tiam asiko. Siko lo may. Atheng mo, atheng lo. Zida atheng. What chain? The hand. Yes. The one who holds that resource. Different. The little child is not holding his land anymore. He is giving all he has to Jesus. That is the beginning of the miracle. Which you see. Tiladantar tu ka. Achang reu kha atheng lo angazong atheng lo
Atlai tu ahauda si athen tega chun Jisu Christ could apak tega chun 5 plus equal to timi chu 5,000 plus 12 basket left over. Kira do binul pa ulo na tuan chan na hin nol kan du min ha chu changreu kartar re mi velte khimtar he it is not our task. It is not our job. It is his job. Falam laye evangelist pakhat ri laya akal sorry tipi aten pa khan tini fen ante afen pa choma boy pa kanupi hauda chom lai tawon na lalai mo ti avun tla tha acho thana na chau khauda zur lai kai mo di ka zur lo cho hodi da pathian bian khan lai tawon na lalai mo ti pathian ka challenge to e khoro har ti ni ti tlanga che en te chok bak mo chim du mi chu pathian he boy pa zum ok tlak pathian ka si na ti lo mo ti mi lung thin putin bian au se worship to me chu it is not about who we are it is more about who God is zaitluk da biak ok tlak zum ok tlak pathian asi ti mi kha phil hau si ti ka chim ka du ma please do not forget how great is our God adok nak bika chim ka du mi chu Paul le Silas kha thong in chunga Philippine thong in ni an phak ti ka khan zai ruanga Philippine thong in an phak why they are in the jail of Philippines zai ruanga Thawngtha Chim ruanga more than that please go little bit deeper it is only you are standing at the beach of Singkilda please go further tuk dewi buni liu to jangan lakan sak mika jadi tu tiwa aluang mi tiwa sekolah mah jadi rumah tiwa kia aluan ko asan nakin aniam nakakal ca aluang tu asan nakai nandu tu naluang ko le lo pakat panina source main source a connect chung pau tu luan dingum peng no maca chen if you are truly connected to the source the real source of there is God yeah you are the resource for the church yeah you can be resourceful person for your church okay zai ronga Paul le Silas kha thongan tlak tia chun Philippi khoi ani choti ka khan prophecy ato khomi khuawang angai mi nu me makha angai tu boy angai mai lei kong chim kho dang angai ti ka khan mai lei kong achim ti ka tangka tampian nga ni fatin te Paul le Silas kha hi nai pathian papa an si pathian Thawngtha au pi tuan si ti achim la Paul kha Paul ni khan nu akuchia thol piak mi kha oya adot cha selo ti kro afuat cha ai puan phun deu kit kro ko mo babal ja khabrel than te meno atule tu kha aun ho lamang na cha kha chuak ti ate akuchia ka chuak mati ka chon ma minute kha prophecy to khoti lo future kong kha de chinolong ka can predict the future so it mean losing money for her boss the one who owned her so that's why there is great problem for Paul and Silas thongan thak nai phung chim rong ai thong thak Paul he akong an chim mi chon miniam te sin te ke manak niam de ruwa mo angala koyen te bolung chui kol bo sala akar kalak lut peng lai mo anhar he sawe atui thangza pa chim ning chen Peter kha mazana khan Paul ka anhar tuk ma sa de ulati kruwa hinakin mo achela ngao amui le chia bechim le thiam lo mo mama tuk chin chapi mui le chet chin chap mani mini le he huate thonga he thake fungin tuk chin chap zang phak te bak siti karo mo ma chin chaba chun thongin chungmen selawin thongin ni achungi chungchin bagan ma chianai
question hal kan du mi cha cho is it fair atiamo jang fatin kaleta meno is it fair fair low tu but what did they do they start praising God in the jail. Paul and Silas were the first jailbreaker in the Bible, let me say. Why? Even though they are treated unfairly, they still remember God is still worthy to be praised. Yeah. Kachim du big mi chu atia lo tuk mi affair lo tuk mi ni anin se sane amui kho chung mui nak chunga reng anin then leu cha na khan na phil lo dinga ka du mi chu boi pa pathian he van level ai zai zong velte a uk tu siang parang a se them ri a boi thu den a tru peng ri ko ti ka phil na lau se Paul le Silas nen to mi chu se chu cha chun credo pin nu le pa le naw na kan nun nak chunga hen affair lo mi thil tampi kan ton mium ko lai ti ka ro mo ka ton mi thil pol ka ro te alon cha kum lai thi ren ka ton nak ka ro te ka it is such waste of time ka ngai chi tuk mi thil tampium rem than kho nga se lo CBC han an thiam pa cha tek khoi bang zel ok tha se lo ya tek khoi bang zel ok tha se lo ka kher than hai atharin record ka tu than ha anga lo na tein chuban tu ke sung nak velte asidi kan ti mi velte na kha boi pa kut aphak ti ka chun sung nak se lo kai ma ayo kum ti lo kanunia ka pek mi pai si chu ti hak se pa ni rot lo boi pa kuta siang tein apek ti ka chun minung thonga kim nak ding cha boi pa ni thla chu apek chu ni na hin CBC krifa bu that nak ding cha hin midang tampi so ma hawlo wa atuna sining te hin boi pa sina hin thinlung di laken na sining di lak na ni pek lo mi tu ha poi mis ko lai ne krifa bu kan zo belten ha chun na ma pole kan krifa bu lo je thuk da that ngati ka roe ke chim chung le mo ikai mi kan krifa bu ara ding nan umpa ko ti ka roe sia kung ni jen du lo nga da chim ka du tia chun kan ma cheu kan nun nak thlen nak ha ding chai aleng lei resource kan haw lo kan ma he resourceful person kan se kho nak arwang chu boi pa kut chunga kan ni pedi tak tak mo pedi tak tak lo ti he a phi chu se if you do not give your all you are not giving at all if I am not giving all of my heart I do not give at all to the glory of God. So what we need is that we need to give all of our life, our heart, our mind to God. He can use for whatever He wants. CBC krifa bu thange pastor sikha salomen lai chu that's okay. Remember? Nangwa kha hikai rian nanga lo kha rian tha de mi ya pathian ni mun ma an che pek na han lo cha school le chu true story kan chim ha le mo anu la ne Australia rat dinga sponsor an to e than tlang peng khoten a thoi hak kha phan hak khain reng kun le ra e lampia tang e je da to palek atla atu tiang he palek atla ri ko afim ma rut nizana coffee kan ding thai tea or coffee te chin chin ya kan hale foila ban chim lo chim ding nang hal lo chun tea or coffee ni tin ha chun coffee or tea te chimu ka te afim ma rut ti kan halan nan chim lo cha rut ma fim abiyak lamang hal ko ning kami khapa kha fim
ชุดเสร็จจะชุดมาพิมเบียกย่าใจร้องอ่ะสู้ Yes. He doesn't know that he has greater future here in Australia. He settled for the small thing. Yeah. Dong nak biga baya katlang balyo kung nungak niya kan piet nak kung chim lemo. Nungak niya piet nungak piet afak ngai chu ko dolen tha an sual ning an thu ding chu ko tile. Bum ko sela. Ka ngai chiang ai kum khat phrong mo natin an kum khat nuwa the same thing ba kasi mi ka mindset ka khen mi chu hinu he ka chau kholo ti ka biaga ya hinu ka chau kholo ti kum khat ka roi ka ro te no selo kum khat nuwa statement ka khen mi chu hinu ni aka chau kholo ti ani ni tiang cha ka te akhat bak mi se ko chu selo mai akhat bak mi se ya akhat bak mà chứ vì khách cái nhiệt tông ấy, tụi nàyกันsắc mất tụiกันชิมmất tụiกันเจ้าโคตรงเราจานลองต้นจะลุงเล่นตัวชิ้นที่พุงสันกันมาบรรทุกเด็กกันฮีนูนี่อากาเจ้าโคเราที่บรรทุกเดียร์หุ่นเตบักเสด็จเงินกันกะอัวอันนึงให้คอร์ฮาร์อันนู้นนึงจ้ะเปลี่ยนทารลานสิจ้าสิเมนแล้วมั้งเสกชิมดูมีจ้ะใจเด็ดสิที่อาจารย์กันนุนนักจงอาเห็นปะเทียนนี่เห็นกันจ้าอัฐาเดียวมีอาชีพเขาที่เขกันพิลเราดึงจ้ะสิอารมณ์เจ้ากุมเลยนี่ค่ะอปามตุกติกรัวนี่นี่บรรทุกเดียร์มันสิโคนักหาดิ่งจ้าเห็นอารักชาตุกมีนนกระจานรักสิเจ้าอันนั้นฟักตุกนั่นเดียอัฐาตุกลุงเทียงเต็นกระชิมโคบักมีเจ้าตัวเจ้าฮีเรียนฮีกระตวนตีไหลเล่าเตียกติมีตุกอัฐามีมเล่าปะเทียนเรียนกระตวนตักจังลายกติเดียร์มันนักพักตักก็ติกระโมนุลปาโพลนี่หินสิงกาแรงกุนีเชียงเงินกันไกลเลี้ยวกันหอยเล่ขันยตรงไหนเสียกุ้งข้ากระชิมเชียงเงินไกลที่หอยเล่โพลให้ต้นเชื่อไปลุงแรงตุกแกติตอนนี้ก็ลุงแรงตุกติเจ้ไปกันยไทยเจ้าไม้ตุดรากันนี่วัวไทยจิงจุนฮาวดิ้งพุนคิสังพุนติกันจูบุมก็เสร็จแล้วจะชิมก็ดูเตียจนอารมณ์เจ้าจันเบลเด็กค่ะ our best time ที่กันรัวเมนไลน์นาเตียนกันรักนาเลียวกันลังวาเลียวกันยินนุ่มเลียวจันที่มันจะค่ะ one of our best time ที่กันรัวนาเตียน spiritually speaking มั้งถ้าเราเลยมิตินกันชิมเสียจนครีฟ้ามินหาจ้าจน our best time is ahead of usกันจ้าทาบิกบิจูกันบังหูเรามีกันบัดที่นูเตติเกปะเทียนเนี่ยกันเชียบเปียกมีเคอัฐาบิกมีกันเจ้ามันรัวเช่นนักจงซาติค่ะกันพิลโลดิ้งชิมกันใจร้องกันมาตาสิโคเตียจน because God love us God choose you He call you by your name The chosen movie ของดงนักชิมก็ดูมิจู Mary Magdalene ค่ะบอยจิสุครีนี่เอาติกะขันขดเชียปัสรินีตัวมิเสอามาตินอลวดโคแล้วบอยจิสุครีนี่ Mary Magdalene นั่นพูดติกะ Mary I call you by your name you are mine อธิบายกันขดเชียเวลเตตแล้วตัวนั้นจะน่าเห็นปะเทียนนี่เห็นDavid, I call you by your name. You are mine. CBC, I call you by your name. You are mine. Akan tinak kan luat nak sekose. Akan do tu patien nak he kan lunglom nak ngan bik se zunga kose. Patien sumpalian ngan nak lang tar tu dinga hen. Patien ni hen mi pun sang le afi matiem mi na tim lo.มีรุดสันไลโลที่มีหนังมาไกบบันตุอาการทิมดูเฮเจร้องอ่ะปอลรถรวมกายดิ้งมีประคับมันโลอามาลองในซุมปาร์นักจะว่าดูจ้าสิจุจ้าจนกันลำทินโลนัก
limited kan sin nak mo kan lo tin lo nak kan ngai chet nak kan lung koi nak zai zong vel te zai luk manin ko men se ki pin hlaya ken kan thi nu zong mena akan nun tar kho tu pathian ko te he cbc ni phil na la se pathian kan phil ti ka chun kan nun naka zai zong bia te dusa te in achat di atlaw di boy su khri chu zai zong vel te van le balai zai zong vel te ser naka pathian ni aman mi se zai zong vel te kha ama cha ser di mian se zai zong vel te kha iten thek lawin afun tom kho tu boy su khri se chu boy su khri ka in chung khor khar om lo te ka chon dusa ten kani huwa khrifa bu chung om lo te ka dusa ten kani rem lo kan kong kani chai kani ngai thiam kho lo kani hlat te adong na ka chon suffering kan ti mi dokha ti mi chung khan kan pha nin jingka khani pum na ka kan chat chairman ni kan rel piak kha re thai le thil rit mi vel te na kasina rau adanga kalti hlau se kasina rau ti akan au hi akan bot cha se kan rat kho nak hading cha zonga ama ni kan nun nak chunga tua kho nak anol ngai kho nak thon nak king ten ama ni akan per ni ko la ti ton chan na hin chim kadu mi se mui nak chunge kan numleo chan zonga pathian athang that kho mi kan se bp tuk Paul le Silas kha pathian an thang that nak kha jetika se zan tim chana se I think when Paul and Silas praised God in the prison, I doubt there might be no music band, right? No drummer, no bass player, no media projector, but they can still praise God. They are still in chain, they are still in prison, but they remember God is still in control of everything. Yeah, that make different. Ating lo mi kanun na ke nga pa ni le changreu pa nga cho 5 plus 2 equal to 7 kan ma kuda se ko man chalo kha si bak mi kha boy pa kut chunga kan pek te ka chun miracle ti mi si ban tukin boy pa kuda hoda api lai boy pa nang madu bang kanun na ke ka thleng lo I will never be the same tika kan ti kho dinga som kan du nai dong nak bika request to ka du yeah mun chin kha zan zan hlan sak mi te kha yeah can you please sing for us sing again for the same song yeah it's going to be surprise and then yeah this is how we going to sing yeah you're going to sing not from your mouth yeah from your heart we are not going to listen with our ear we are going to listen from our heart right would that be okay all of us yeah si selo ma cho dong nak bika si selo pathian ni so nak kan zapit chang pek pek ko se